Arimi na biashara bambira barabatongeretwo ni mukaririeti wo Rasta Karuiro nibaranite na uge bo murengo yonge barabethirite bakiuga kuri na mubango yo kwinga biashara banthiguru ya Somali kuma mucii yo mawa bwite bu ni untu borongo bakiuga mawatho ya mira yareti kienda ukari kinya biashara bakimira kemira nete kwinyile muntu waruriyo noruriku kana kinya thiguru wengi. Dennis Mugendi aina ripoti na njirendiko. Gavana ameanza kutengeneza sheria za mambo ya miraa, walikuja wakateka advantage, wakaanza kutugawanya. Akasema huyu ni Msomali, wengine wanasema Somali yende kwao. Ukurukira rwaria rwarimi na biashara bamwe bamira kuga kuri na njama ibangi ni atongeria bamwe ya kwebeberia biashara bamira bagi Somali mushini o maua baigwete mawatho jareti ni thirikari ya kaunti ya Meru na ndi babangi ni basiumiritie na kuregana na nteto iu na bariuga ni urongo mutheri bwa kugitaria mubango jwa gavana Mutuma jwa kuonokia mira kuma njarene cia bakai baria bethiritwe bamimamirite igitarira ja na kwethia arimi nkombo na antu bararacia bakiwa kuri na antu bakwenda kwingwa mawa batu tie muntu ngabana akwenda kwinga mawa no tie investor akwenda kwinga mawa turenda kuwa ngabana ku investor yite abo bakugura mira kenda demand ya mira yitia thoko ithira ina masindano baba ura mana mwanja baba kureta ndatu kenda basia mira basindana baraba kura mana mwanja oinde chama ni mantu yege miranda nesi mirote musumari ukwenda kwingwa muntu ro kwingwa imuntu rote kompulai na sheria no ntothirikari ya kaunti riwa muntu ro kura mirane ya menywa no ri kugura na kwethire kwena minimum return especially litara mbura raba ura mire tondo thiringi ego migotweke kilo tondo mwe mira isiringi mana mwanja na ki sheria ere riwa murimi no mwanka one 80% ya mauriara ya uri okala ithiri 80% ya 700 invest around 560 icio ciakinyela murimi kwa antu baroro ne oro amiro bathatu bakusanyite na sumari bari imbecha otemwe ote kumenya manto yabo nonto ntuko inya ithiri bonthe bambetete bembira ndi baendia kinga na baswere na wa fix kenda pare ka manto ya pero ote manto yo fix nonto de muntu sura mamulaka imire kwendo yita mbecha ibaretere bona sumari na nturaba ngibo pinga ngabana kinya pesa iba ero ito bamenya ninte support Mutumani na mauro ya ndo mia ywa ntebete kende tayari o support nte kwaririe manto support na nte support oke lakini muntu akathithio ntobo itu ibobo ya daisa ru wage utawala ko na thoko Mutuma agura investor onge amura ithoko ne nariku kwatweka ani saru wonya tangazo tuko mira egora batangaza musikitini no ntibo batangaza bakaua mwankera thairo yo mira irare ngiri wanu 80 royo ni oro na ngiri ana ibwo ko karaonde nisi thai investor nge ko ya mira yo kimbisana na kuo batu bira bioni atrende nisi te kwenda ko methiga tero si te kura kana nimbi tote kwenda thoko yethere muntu umwe Mutuma ne yabo to kimbisane ende barenda katero emwe tunyelie bate ya katero isindane tote to thoko to thoke menya katero si asinda no torira twatethwa lakini katero emwe kyora no kayo tworo api nderori atongerie ba maitila ya nimbi bya tomo karanthe na basarubo weto pinga ni investor ngate ke ya kombo amurimi mireto nerare kwanjeria witia orara iruombi yana siombo to makwendia ntu endo ninte mwithora ruare nete a withdraw case akethe ate withdraw case ndere yana evidence endito muno endito yeninya video ekwanania baba kuria murimi mwana siasa onge noya okuwa ngabana abwethie yau aitia ukethora Mutuma gatethi mumeru kenda itiare loi tekaba tutethitie. Dennis Mugendi